Dikomiti tsotlhe di dumetse fa sepodisi se ne se retelelwa ke go tsibogela dikhuduego le go thukuthwa go diragetsweng mo mafelong mangwe. Joe Matt Peterson a re palamente e tlile go dira boikuelo go maphata otlhe a bosireletsi go tlhagelela pele ga kgotla tebang le tharabololo ya go bona fa sepodisi se amogetse le go ikgatholosa matlhale a neng ba neetswe pele ga dithukutho tse di diragetseng mo bekeng e e fetileng ka kwa KwaZulu-Natal le Gauteng. The Portfolio Committee of Police will call the entire JCPS cluster to account, which will include all the ministers, the Minister of Defence and military veterans, the Minister of Police and the Minister of Safety and Security, State Security. They'll come to the Portfolio Committee, and it is there where we'll get to the bottom of what is happening. Le fa go le jalo go ne go lebega jaaka komiti e tlang fa pele ga kgotla e ne e sa lekana. Monnasetilo wa komiti Cedric Frorik a re ba tla tlhopha dipatlisiso tse di dirwang ke palamente mo dithukuthong le dikhuduego tse di neng di padimotswe mo bekeng e e fetileng. The views that are already coming out very strongly is the need for an in-depth parliamentary inquiry into the events of the last week. That will ensure that some of the questions that you've been asking here this morning is covered, so that we know exactly what happened, where there were certain lapses in the responses that were supposed to be there, and also we don't want to get involved in what the different members of the executive are saying, Chairperson. That will be part of such a process. Dikomiti tsotlhe di re pegelo ka maeto a tserweng e tla tlhagisa ka kwa palamenteng le fa setšhabeng.